Naitok lagi taruh ke sel bos kan apa? Iya pak. छोटी-छोटी गलियां और हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया की इमेज आती होगी। और क्या आपको पता है Naitok lagi syuting kagak? साठी जमा dia jersey nap sini nggak? इंडिया में ही नहीं मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए में भी देखने को मिलेंगी। एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया धारावी, जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में छोटी-छोटी Naitok lagi taruh kan? Via bayar ini kan? Pablo jersey number 7 saya baru app sini nggak? Hai mandai app sini ya apa? Ekonomi sandas. डेंजर के बॉल पास खाई रखा डॉन बॉस्को के गोल देखा टाउन स्कोर का डॉन बॉस्को 2 साइमरवा एफसी 1 ब्लाइंड नाइटक के गोल दामा भाई number just number 11 saya running gay passing number 16 belai skill kah ha skill belai Naitok ke shoot out captain pass kai hai number 15 just number 15 Don Bosco ngai belai kano passing Naitok kore roga toma khai mano Naitok ko belai skill khai shot khai ke goal out chance goal halia belai kano Naitok ada jing khale to hai jersey number 14 Don Bosco ngai passing khai ka Naitok ke Don Bosco ngai ya ball just number 10 ero number 15 udah number 15 udah oh kau ishal belai kano Naitok belai oh skill khai bani musa khai bole hai boya take ball go Samrani attacking ball Tahun skor ka Don Bosco Mandai Don Bosco 2 Saimarwa FC 1 Laino khela Naitok dini khela and hai Don Bosco ningi athwa like the skill Naitok number 16 ningi like number 5 kaha and hai number 3 number 14 belai tengah banyak nama mai ke ba number like Naitok number 15 ne oh and number 16 ye ball thoma khai mano foul top Sam Don Bosco ne goi kick khai kya kusuk hai nong sa khai malia ye kick khai ne Naitok ko tawir hoka and hai attacking out assistant Santos Debroma and Sam captain number Don Bosco yata ningi ball passing ke Naitok ke belai sap
hai ball maka बहुत danger Keeper hai solo sago hai. don musuh ya dengan ball kick khai goal hauni oh blind danger goal hauni chance tomani halia goal kick number 14 out out yeah three goga ada several dia take ball attacking number 14 Don Bosco tuma khai mana mungkin top nai Rakesh Ria au goal blind kick nai thok to rang goal Para cái hai pila bele. blind nai thok number 17 tahun Mandai FC 3 Sai Marwa sorry Mandai Don Bosco 3 Sai Marwa 1 Apa lah? Tabak Zara 10 minutes Tabak. Thangmani ya gurdo Second half time mo Mandai Don Bosco FC 3 gol pai tongo tak jora. 30 meters ni free kick Thangmani reading the jersey number 17 by jersey number 12 Tabak free kick tong. Samaya Hoi. Jotono kaisa sakraimu khanasung thek sarini tinta tammani jorawa khelanu guimanai student unity club versus Gonda Tuisha student unity club versus Gonda Tuisha belaka understanding ganang Mandai FC Don Bosco son Size Barca bele. Naitok lagi tunggu dongka. Sai Marwa 01. Samanya, Rosa. Pret yang le halat. Killa Contractor Association by Tuidul Jak Drug Awareness and Sports Education Samung Hamyani Piognani Tei Thungmung by Rungmung Wateibu Am Sayo Kaham Klai Naitogui Di sanani bagai tini tournament karijaka Samaya ulta roti sai rai roka ai rai kapa Paya. Miscommunication Ini batas ni bele. change क्या बकरी का गोलकीपर इजी रोइना विना का नाइट ऑफ लाई क्रॉस खाई रोका Good shoot right. समय ऐसा क्यों दे रहा नहीं था रोजा नहीं है
Belai tur Balmalia Pablo Jomatia jersey number 7. Jaga rawang guri wi tong katma janinka Samalia. Samaya live film kena. Jadi dia mau. Ada sampai Tak jera skor nu jagi tongo. ball. Mantai Don Bosco FC 04. Rock sar gol paili tongo. Samer Boy FC 01. Left out. Tengah corner. Kenai. Chance. Oh. Kita bilang. Alinya. Dari Malia. Eight. Sampai ini tengah ball. Skill khai tu naik ke. Line the ball. Number 16. Don Bosco Nengoy. Hai. Number 16. Rakesh Jomatia. Don Bosco Nengoy. Number 16 take a ball. Number 17. Offside. Corner kick to ka naik to kusum ko box shot to ke head. Oh. Goal haliya to mane shot ka kya? Oh. Mungsa khai maliya. Number 9. Don Bosco Nengoy. Back pass. And number 63 Rakesh. And the line naik to ka passing to the overall. Offside. Number 17 ये take a ball. Don Bosco. Nah, passing. Belai passing na joko thoi dong. Don Bosco. Mandai Don Bosco ni. And back pass. Number 16. Belai passing na joko bro ni. Back pass kaya pika hanya hai. Belai na crossing. Cross pass kaya mana miss. Intaka receive kaya jarak boleh hanya ball sama saya FC Nengoy. Belai na naik ke ball soi dong. Oh, kaya mana? Oh. Derau. Kill khai dong. Tong kaya mana? Belai na suzuk. Belai na suzuk dong ni. Oh. Captain. Hanya hai Don Bosco Nengoy take a ball. Yes, Captain. Number 16 Rakesh. Borok masa liya bo. Borok tu ni mengai hanya hai back pass kaya apa? Number 17 no. Belai na passing naik tok ke tengah tong. Number belai na shoot kaya. Kan saya nak ni take a ball. Gol kau ni chance tu mana? Oh, halia. Tok kerana apa gol kau? Number 16. Hanya hai. Number 3 Samer Nengoy. Hanya tok free kick. Belai na naik tok tu mau kaya mana? Oh, halia. Jadi ni kira orang nampak kira orang mudah zakka. Zakka kira naik Student Unity versus Gonda Desa FC. Hanya we jump on